جار كسلاف لو بنت مشوان بريز بولتانا ساعة 6 دس بيت كرم كان أفجي جرين ترين سنة پشتی 5 روزان جبن چاپکرینی لسردست المریسم پیاده دو روزنامه‌وان باور ملا احمد سربست هات بردان لهین چارانویسا پیامنری آرکی صبری فخری ندیاره لا حسكه تقينك خوكو جيرودا تركيا جيجالي خوفا قندواري دربسية آرماج كرو زيان هنا 10 سال بسر شهيد بونا دكتور شيرزاد علي ردر باز دبن خوني شاندان باجار سويدا تروجا خويا ششم دبر دوامه دوباره سلاف بالافرك تركيا ببالافربان اوتومبيلك لبوندواري دربسية كرا آرمانج و زيان جاني هنا جدرك خوجهي راگهاند کو دوه ایواری بالافرك ببالافربان یا بسر تركيا و اوتومبيلك لگوند بوهيرا کو دکوه سریانا برا عمود و دربسية دكرا آرمانج ده انجام و ایریشه ده زاروککی جانا خواهج دزدا سه کسن دنجی برین داربون جبوی نخوشخانه عمودی هاتم وکوستن جدري سربار كرو قوت لآلية كيدنجي ارتشا تركيا اوتومبيلا كدن لگوند خرزي الگوندواري دربسية كرا آرمانج بيكو زيان جاني بكذن و زيان بتاني مادي بون پشتی 5 روزان جراواندن و بنچافکرنا پیامنری مالپرا یکیتی میدیا باور ملا احمد جعلی ملیسین پیاده دوه درنگی شوی جزندان پیاده باجار قامشلو یا روجاوای کردستان سربست هات بردان لیچارانویسا پیامنری آرکی صبری فخری تانها ندیاره ایوارا شمیه ریکفتا 5 سواته ملیسین پیاده گرتن سرمالین هر دو روزنامه‌وان کرد صبری فخری پیامنری آرکی و باور ملا احمد پیامنری مالپرا یکیتی میدیا لپیچاوی مالباتن وان او بنچافکرن پشتی 5 روزان جبن چافکرن و رواندنه دوه درنگیا شوا بوری روزنامه‌وان باور ملا احمد جزندان ملیسین پیاده سربست هات بردان تفی بانگین رخصن مافی مروان روزنامه‌وان چالکوان پارتیین کردی لی اول 6 روزن و هین چارانویسا پیامنری آرکی صبری فخری ندیاره اول چند سالن ملیسم پیاده لنافچین کردی لروجاوای کردستانی بشوی کی ریباسکری و ببردوامی آرمانجا روزنامه‌وان مدیاکار چالکوان سیاستمدارن کردی که جگرتن بنچافکرن لیدان گفخوارن سرباری قدغه کرنا کاری دزگهن راگهاندینین لدیجی نرینو سیاستا پیاده کد انجاموان کریارانده بدهان روزنامه‌وان چالکوان روشن بیر سیاستمدار لسردست ملیسم پیاده هاتن رواندن تا روجا ایرو به سروشونن و چارانویساوان ندیاره بله تماشاوان بريز لسر دسپیکرنا هلمتا بنچافکرنا روزنامه‌وانان لروجاوای کردستان لسر دست ملیسم پیاده و بابت لگل میوان خو بريز فدی مرعی سروک اوفیسا پیوندیا گشتیا شپیلا پیش روجا کرد لسوریه گوتو بيجدكم ان هواي كراس راست بالمد بريز فدي هفدما تباش به ارمانجا پیاده ج دسپیکرنا هلمتا بنچافکرنا روزنامه‌وانان لروجاوای کردستان چی دسپیکت کرمک بله ایوار باش شخوا افکریاری هانه نتنه سر روزنامه‌وان دیشوپاندن بله دستپیکا 2011 دگوا پیاده بود دست هلات دوری کردی دا اف سیاست نماشاند نسر روزنامه‌وان تنه سر سیاست مدارا سر چه کسکه نرینه وانه که هلوست وانه که جدا باج جی هلوستا و به اداره براستی راستی کفا و راستی رواندن و تخستن زتان هدا اف کریار براستی برای باسکری هات مشاندن جبوی آرمانجا بان کریارا براستی آرمانجا سرکا تفلوك وروشة زحمت إيه ملاتي ما كرد إيلو الكردستان سوري ظروف قالك زحمت ظروف آبوري تي مشاندن بيت فيج يعني إيرو بدس ملاتي ما ناكفن أفجي دهمان وقت دتيجو إيرو ملاتي ما براستي أف كسيهاني نچار بمينن إيرو كردستان سوري فالا ببي خلقي خوا براستي أف سياسة وين نجارا يكيبي وين نجاوا
جارە داویژی بێ ji بۆی هەموو ئەنزیمێ دنیای دیکتاتۆرێ vê siyasetê dimeşênin derheqî miletê xwe de di baweriyê me de ev siyaset wê berdewam bê heta xelkekî me berxwedanê ser xaka xwe dike li Kurdistana Sûrî ev siyaset wê meşandin ser miletê me li Kurdistana Sûrî. باش برێز یعنی تە گوت ji destpêkê ve karin bêjin ev nêzî 10 sal zêdettirî 10 sala çêbûye peyedê dema ku desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê kiriye ta roja îro ne bi tenê wekû te got raghankaran binçav dike direvîne gefan wan dixwe her wiha rastî lêdanê jî tên û eşkenceyê tê siyasetmedar çalakvan rewşenbîr her wiha diyardeya revandina zarokan ciwanan bo leşkeriya neçarî baş yanî eger em li ser binçavkirina rojnamavan bi taybetî divê dema dawiyê de careke din gûr kiriye yani bi vî şêweyê binçavkirinê PYD dixwaze yan jî çima tirsiyê di nava xelkê de dirûz dike û çi nameyekê digihîne xelkên Rojavayê Kurdistanê bigiştî Yani birastî taybet rojnamavan ewin dengê xelkê me ewin rewşa xelkê me ser ragihandinê derxin rewşa zehmet kêmatiyê vê îdarê kê gotêra derbas dibin şaşîtiyê wanê kê derxin ser ragihandinê ev jî dibe metirsî birastî li cem îdara zatî li cem PYD ji ber vê yekê bi taybet rojnamavan rastî ve gefa û tên zindan dikirin ji ber vê yekê ev karê hanê wê berdewam bê wek me destpêkê me amace kir çi kesekê nerînê wanekê cuda bin ji nerînê PYD ew helwesta wanekê cuda bê ew kêmasiyê wanê ser ragihandinê derxin û bi taybet rojnamavan bi rastî wê rastî gef û revandin û zindana bibe. باش برز اگر من سر تومتین کو آراسته هر دو روزنامه‌وان کرد هم صبری فخری پیامنری آرکی هم جی باور ملا احمد پیامنری مالپرا یکیتی میدیا کو پشتی پنج روزان جبن چافکرین سربست هات بردان لصبری فخری حتی انها جرانوی ساوی ندیاره به تومتا کو پیوندی آوان به آوای کی راست راست به میتا ترکی هیا هاتنا بن چافکرین تخوزم شروعه تلی سر وی تومتی بزانبم تشرف جيرتي براستي انها تقول هي قرتيه تفاعي قرتيه زنداني ده تقول هي وانيني نتني قول هي واني سدمك اساسيه او كاري سياسي او دوزا ما في ملت كرد الكردستان سوري دكن افيك براستي قد خيال جنب هيدي وابدبي صدما سركا كوتين زندان كن انا نابي بيدي ايرو بيجي والله باور ملا احمد ما بتهمتا نرخي مثلا سوتنمانيه او نرخي كلو بلاج برفيكي كماسيه اداره ذاتي هلبت وي تهمتك ويناك جاهز ببي تهمتك وي بيفا بكن بيغمان وي بخن زندانا دا طيب قاوا باور ملا احمد تهمتا ويناك غريدايب ميتي تركافا چما ناخص وي بردان هكر غريدايب بميتي تركافا براستي هر گرتیەکی چ سیاسی بێ چ ڕۆژنەماوان بێ بەری وەرێ گرتن بێگومان تۆهمەتاوی ناکێ وێ جاهز بێ گاواوی تێخن زیندانادا هەلبەت وێ بێژن ئەردۆگانیان میتەی ترکاڤە گرێداییە نا بڕاستی تۆهمەت نەئاڤا تۆهمەت ئەو سەدەما سەرەکەش گرتنا چ سیاسی بێ ئانەها هەڤالێ مەژی عەبدڕەحیم تەمێ ئەندامێ ئۆفیسا پەیوەندیên گشتیە شەپێلا پێشەڕۆژا کوردی ئەفزێدەی هەیڤەکێ ڕەوشاوی ناکێ نەزەلالە ئەم نزانن چارەنڤیساوی ناکێ چییە سەدەمەی ئەساسی وەک مەژوەرە ئاماجە کرد ئەو پارتیە نەرینێوانێکی جودا بنژێ پەیەدێت بن سەها ئەنجومانە نیشتیمانی کوردیدا کار بکن بێگومان ئەف سەدەم قەدەخەیەل جەم پەیەدێ چ کەسەکێ وی کاری بکێ متوقعاتێ کەوێ زیندانەدا و ڕاستی گەف و ڕەڤاندنێ ببێ باش gelek deng hene alî hene dibêjin bi vê kiryarê bi taybetî dema ku dest bi helmeta binçavkirina rojnamavanan kirî li Rojavayê Kurdistanê PYD dixwaze rastiyekê perdepoş bike veşêre binarîna te ew rastiya ku dixwaze
دەپۆش بکە پەیەدێ چییە و ڕاستیە کۆ دخوازل پێشیا ڕایا گشتی بشێوینە ئەو چ ڕاستیە ژخوا راستی اف جیک سدمک یعنی جبوی ملت وری مشتغلاندن انها اف گرتن و رواندن ده همان وقتی دتک و ملت ما براستی کردستان سوری دروشکی هلی گلکی زحمت را در باس دبی بیت ویج یعنی قد خنا روشا ابوریا هری زحمت ملت ما تیرا در باس دبی تفلی وقن ظروف زحمت ملت ما تیرا در باس دبی هی بر خدانه دکی و هی خاکا خوبا گری دایا گاوا افگرتن و رواندن و بن پیکرن چه دبن براستی ملاتی ما تیمشتغلاندن گوفان قان تشتی دیش بیر بکه و مجول ببی بگرتن و رواندن و بزندان کرنیرا اف یک جی سیاست جبوی ملاتی ما پیوری مشتغلاندن و اف جی زحمتی تکوی سر زحمتی آده سر ملاتی ما ایده نچار بمینه تشتی مایی جی ایرو کردستان سوری دا ریکا که ببینه در کویج در وی ولات و یکش آرمان جه پیاده و کردستان سوری والا بکی باش برز يعني بردوام انا كسي داخواز ج آریه دن دما کودان وستاندن کردی دست پیکر ج پیانکی داخواز کرد کو افکر یار ورنا راوستاندن هفته گشنک دست پیکر چه بو پشتی بریا هفت مهاجی وثیقه یک بلگنامه یک نابره امریکا و مظلوم عبد دهات امذکرن کو یک جوان خالان او راوستاندن بان کریارانه لی شکو دیار دبه کریار زیاده تر دبن نهاتی راوستاندن یا جنبیجن كيم ببا يعني بفان كرياران فيدي شنو ما يكيدك هنا هم انا كسي هم جي آلي امريكي براستیش خو اویک داخوازی ما وکن جمانان اجتماعی کردی روشا گرتیا روشا کسی رواندی زلال ببی ملستک جی دا آلیه دی ایگو ما گفتگو بوانه را دکر براستی افلستا برسوا وانه جمره نبرسوک مقنع بو اف پرسگریک هات اجلاندین جبوی ام درباسی دیالوگ بون جبوی ملاتی من نبیجی انجمانان اجتماعی کردی پرسگریکا چیت کل پیش ها دیالوگا کردی براستی مگاون بافنا باش آویتر حتیکا جم ملاتی من کردستان سوری چه بو براستی جدی ککته ده بو اف گاوه باش آویتر نرحتی جم با کسی واکری آراد که جبوی نحسی ملاتی کرد نحسی دوزا ملاتی کرد بخو حسي عن انه اف ديالوغا كردي و بسر بكفي اف استنگي چكرن و اف كاري هاني بردوام بو و كسو كاري مكرن زندانا دا اوفيسات الشوطاندن دا خويانية در حق انجمانان اجتماعي كردي دا دركتن اف حموبون پرسگريك جبوي اف ديالوغا كردي وري راوستاندن و نگه پيمانه گشتي جبوي اموك انجمانان اجتماعي كردي ام دميزير چاواف ديالوغا هاني خدمتا ملت مل کردستان سوریت که برواجی نکوه خدمتا و کسین و کریارات که و روزنامه‌وان و سیاست مدار باش چنامه که دگهینا آلیه امریکی برز مرای تقول يعني نامه که دگهینن انا کسی کو دانو صندن ورنا راوستاندن و جارا کدن دست بینک نیانجی یک رزیانا مالا کردی چه نبه باش آلیه امریکا براستی امریکان جی حتی وکوی کلی که وک راعیش دیالوگا کردی رب آرک خوانا رابویا جبوی بر پرسیارتیا یکمین اف کریاری هانه دوا دفراده چه دبن امریکا پی مسئوله جبوی اف دفری هانه دبن کنترول امریکا ده و امریکان پشتوانا لشکری جی پیادیره جبر ویه که یعنی گاوات التوایی جی هانه بگره برجواندی امریکای تایبت سر حمود شتیرن ایرو برجواندی امریکا پیادیره پیل ملاتی کرد کل کردستان سوری و چاوی خوشوا کریارا دگری و جوی سیاستا زندان کرن و خلق متخی زندان دا چاوی خود دگری گاوا امریکا نبخوازه براستی حتی کی سینوره کی جوا کریارا را دینه و کار بدینه بس امریکان حتی وکفی کری که با آرکی خوی انسانی و اخلاقی نرابویا کو فشاره که بکی سر پیاده فکارا راوستینه و جاره کدی هر دو طرف بگرن سر طاوله دیالوگا کردی و بکنه پیمان گشتی خدمت خلق مل کردستان سوری بکی. بله زور سپاس بو میوانی ما سروک اوفیسا پیوندیا گشتیا شپیلا پیش روزا کرد سوری بریز فادی مرعی ایروت میوانی ما بو زور سپاس لسر آمده بوناته.
ددم کو داعش ایریشی زندان صناعة الحسكه کر سرکرده بر پرسیار قصده پیاده مجولی شر راگهاندنی بون درباری پیشوچونین زندانی ده خماوان یا هری مزن هفدو یانجی هفدو بدرو درخ سرکردین قصده درباری پیشوچونین زندان صناعة دروین هف درخستن هر بر پرسیارکی لیدوانین جودا درباری پیشوچونان بلاف کرن هر لیدوانک جلیدوانا دن جودا تربو دیکم روژا ایریشا داعش بو سر زندان صناعة ده بر پرسیار و راگهاندنا قصده تکس کرن و روش هاتیه کنترول کرن پیلانا داعش هاتیه پوچ کرن شرو پفچون دنابرا زندان صناعة ده درست بونه او جیجبر کوچکدارن داعش استعصا دست بیکرنه هروها دیکم روژ ده قصده راگهاند که هزا روبروبونا تروره یا بسر قصده و هلمتا پاکرنا زندانه و کنترول کرنا روشه در باسی نوا زندان بون و روش به یک جاری هاته کنترول کرن و استعصاء داعش بداوی هات. دیکم روش ده انگو روژا 21 مهه لقمان احمه بردفک ریوبریا پیاده نوچه راگاندنا قصده بدرو درخست. گوت هیزن سوریا دیموکراتیک و هیزن اولهی نافخویی به هفکاری لگل هف پیمانی ناف دولتی کارین بشه هری سرکه جه پیلانه جناب ببن. جالی خواه زیدان العاصی هفسروک اوفیسا بروانیه یا بسر پیاده و جارکدن لقمان احمه بدرو درخست گوت هیزن سوریا دیموکراتیک کارین توایا زندان صناعة و تاخاغویران لحسکه کنترول بکن و روش آرام بویه. دسیم روش ده پشتی کو زیدان العاصی گوت روش کنترول بویه. راگهاندنا قصده زیدان العاصی بدرو درخستو گوت شرو پفچون لطاخن ظهور غویران و دناوا زندان صناعة ده بردوامم بتایبتی جهر دو آلیم باکور و باشور زندانه. دچارم روش ده فرهاد شامی بر پرسیار راگهاندنا قصده هات سرهیله و جاره کدن زندان العاصی بدرو درخست و بحثا پیشوچونین زندان صناعة کرو گوت لآلیه باکور زندانه و لطاخا ظهور شرو پفچون بردوامن کاری می هری پیشینه رزگار کرنا دیلانه لآلیه کدن قصده راگهاند که او دیلان جدست داعش رزگار دکه پیده ده همان دمه ده رزگار کرنا دیلان وکه ارک بو خود دزانو گوت پیزیشکن سر به پیده و بریندارین داعش درمان دکه و پیده خوارین جوان را پیشکش دکه. هر دچارم روش ده قصده داخویانی اک بلاف کرو تیده توایا گوتنین فرهاد شامی و پیده و لقمان احمه و زیدان العاصی بدرو درخستو گوت هن دزگه و پیجین راگهاندین نوچین دور جراستی درباری پیشوچونین زندان صناعة بلاف کرنه. گوت بتنه چکدارین قصده تاخین دروبر زندان کنترول کرنه. تو پیشوچونه که چکدارین قصده دناوا زندان دنینه بلکو ایدی چکدارین داعش نکارم براون. ده پنجم روش ده راگهاندنا قصده بتنه گوت شرو پفچون بردوامن چکدارین داعش خورادز دکن. بتنه بشک جه زندانه هاتیه کنترول کرن او جی دمکه ده کو بهتر جه 45,000 جه خلک تاخا غویران تاخین در دورا زندانه جمالین خواه ده سرمایه ده در بدربونه. ده ششم روش ده جارکدن فرهاد شامی هات سرهیلی و گوت هیزن قصده دست به کنترول کرنا آواهین زندانه دکه و روشا زندانه نآرامه. ده هفتم روش ده قصده کنترول کرنا توایا زندانه راگهاند. گوت توایا چکدارن داعش خورا دست کرنه. کود راستی ده پشتی چند مجمیران جراگاندنا قصده جارکدن شرو پفچون دناوا زندانه ده درست بون. دوی بردوامی شرو پفچونان مظلوم عبده فرماندار قصده هات سرهیله پیروزباهی سرکفتن کرو گوت اب سرکفتن هفدم بو لگل رزگار کرنا کوبانه جدا عشیان. مظلوم عبده دوی تویته ده هولده کو جارکدن راستیان بشوینه. بتو آوایکی بحثا رولا پیشمرگین کردستانه درزگار کرنا کوبانه ده نکر کو دما پیشمرگین کردستانه برف کوبانه بریکتن. بتنه ده جصدی جو کوبانه ده دست قصده دما بو دوای خلک کوبانه در بدربون. قصده ده 26 ماه بوری ده کنترول کرنا زندانی راگهاند. لید راستی ده شرو پفچون ده زندان صناعة ده حتی نزیکی سر مه بردوام کر. او جی پشتی رزگار کرنا سر کرده نیشانوان شارزاین داعش جی زندانه. درباری چاوانیا ایریش کرنا داعش لسر زندانه جارکدن بر پرسیارن قصده لیدوانن برواجی هف بلاف کرن. نوری محمود بردفکه یپگه گوت هن آلی دناوا زندانه ده لهم بر پریان آلیکاریا داعشیان کرن آسانکاری جوان را پیشکش کرن داکو درباسی ناوا زندانه ببن. محمود ایرش دو کنگره کی روزنامه‌وانی ده نوری محمود بدرو درخست و گوت تو چکدارن قصده پیوندی به داعش را نکرنه.
جعلی خواه مظلوم عبده فرماندار قصده نوری محمود و محمود رش بدرو درخستن ده تویته که ده گوت چکدارن داعش پشتوانی جنافچین دبن دست گروپین چکدار ده وردگره. لی پرسیارن هری گرنگ اوین کولی جم خلک روجاوای کردستان حتی وکانها برسیو جوان رنینه گلو چاوا او جماره داعشیان گهشت ناوا باجار حسکه. گلو جبر چه 121 کس جه چکدارن قصده و سیویلان بونا قربانیا پیلانه که داریشتی. گلو جبر چه قصده چکدارن هوویترین ریخستنا داعش دناوا سیویلان ده دهیله. گلو قصده جبر چه بهتر جد صد سر کرده. نیشانوان و پسپورن چکرنا تقمانیان ین داعش رزگار کرن. او چکدارن داعش تونیلن کیجان آلی بکار آنین دا کو کاربن رزگار ببن. بله تماشاوان برز لسر لدوان قصده و پیاده جهف جودا درباری پیشوچون زندان صناعه لباجار حسک روجاوای کردستان من میوانداری برز ولید حاج عبدالقادر نویسکار کریان هواوی کراست راست بلیمت ببرز ولید هفته ما تباش به درباری پیشوچون زندان صناعه قصده و پیاده لدوان جهف جودا در دخستن بنارينا تا سدم جيتشنا بري هر تشتي عبارة وتواخش براستي ازيج دسبيكي اج بيانا يا كوميتا نافندي يا بككي اغو دوبو امبيربو هاد بلافكرن يك جملة تنت دا او جي دستي بايقي تدا بليبي بخورتي انه بحثا هر سه پارچه دی کردستان کردی انه وقت بيجيت ولدان تدا خرد به لايران وك خالكي باش قدان بينه يعني كاني ايران ندوي جوات ده جوي خالكم مروري شون دا وغيره تشتاقو تشيبوي الحسكي دويدا مطاليدا الهمبري قد السر خاكا كردستان السوريجي دناف قصدوا بيدي بخدجي هدي دي بيا تشتكي جلكي بلي واضح تشتك الهفي عن شي مثلا جدائي دهندروي ريخستنا وبخدجي هيا هركز زانت ورابورتا ودجي تسرناف نقوتن بلكي نتي وغريداي بن لي او سرناف هريكي طايكي عن خاچكي دكشيني دهندروي قصد ده ايرو دسبيكا وكا درابورتا ودجي هاتي وكا برسفات جي تي بيرامن البر آش دشوفان دا لسر دزگاين عربي جي ويه كردي جي ومن بيهيست وقتي كو مراسلة روناهي البرگرگاه او يمكن او 6 ساعات درباز بيجي للشر شرو بكتشونو وتقاندنا ان بكرنا دريا حبسه وقتي جو انه تبرين دارو تاونينا يازدا انسان حفظه انسان داعش باز دابين او جفقراندا امور حمي طبيعينا افسر ياليا كنت تجي زياده رابورتا وداهاتي وحتى وكي ايروجي ولسر دزقا هوا ازدبيجم تحديج مظلوم عبدي حتى كنت بيجي اي ابسط لشكر دهندرو ذي قصدده كو بكاري ايرو مواجهه قلبك يجين هو التباجي افجي رخنك لحتى الهوا بخوجي مثلا عدد انجمارة ازبيجن شهيدة غمناكي نصدوا بيستوياكن ونصدوا بينجي ونهنجي يعني اف كسين غويرو كالكلا غويرو دهندرو هريما مدى هي خلقي غو برسا كسين خوية نباني ايغو نظان الكيدنا اف ايرو برسيارت قالكي يعني دجوارة ويروج هجمار جوهابي ترى هربت بهتره لانه او بخوجي ده كمان دوي جيتيه ده قاعد بيجين صدو بينجي ونهن قاعد بيجين صدو بيستو يكن يا بهتر جي ده بيجين فيتاليا وتشتاقوتين ممكن افتداها بيد الصد لاشانا هي دي ان اي جوارد بيان هاتنا شوهاندن الى اخره لي كارثه قالك جبه مسطره افد ما دبي بابته ده اد دوا اف شون مايا ان حتى اسبانا لشكرم لما اقرم بيجن كرت جوتن ما تقلك افلامي حربيه دي تنا مثلا لوزن ولا بيدا بينا يا روجا اولو يا دو يا سيجي او هرس روجين يا داعش بي وبلا كشوانجي نبجي كو دست نبي بنوري محمود تني انسانكي او جي عفوي بيرا دركت اوي او جوتنا سراست
يعني بلا خو نخابين هجر انفاق استخدام كربن داعش يد من حفصيده وكي ريبري وابي وكي مثلا بجيزي قالكي متطور ضربات حبسه بأسباب تفاصيل التبي دمي هوا هم داناكم مسألة أو بيجن سركر دايتين كسن جهة بريارة ده هندرو ويدانينا ده أو دستي ود في دستي دانبي هردو بيركن نافي عنايم بيرامن إيجو ده مقر قيادة مظلوم عبد الشغولين دخوي هبون ميري يكشوا قصديد رفاندنا داعشيان ذهبوا ده زندان صناعة عادة هجر نقصت كمنظومة به لجلك سركردايتي نيك سركردايتي تنيجي وجلك جو تنجي هنا امد بهيسن الفادا امد نوشادت بينن زي دي 15 مليون دولار كاش هاتيا نرخاندن جو افت قافن هني بين عافتن از نايمه مثلا وكا سربس نبيجي قوتيان ايديتر بحسام مراد وبان تشتي ديتر ليه نحو جايه هجرناب نخويا بنجي لهرية كجمة دكارج جمخا سيناروي تازه فهم بكي دست هبنج قيادة قصدي آمرن كوبكارن مدير حبسه بجنه ده شاوي خو بقرة شاوي بيقرتن او تشتكو درباز بوين اجهزه لاسلكيه قلق متطور واجهزه جوهين ايكو انسان وكا دريه الغام وتشتو حتى مفتي دريه مفتي بتشوكي دريه كشف دكي وندرهم كان ورقه كبد بريكاوي ده حسن دبي در خستن تشاوا درباز بينا دبن فان دريارا قصد سيت تشتا غرق سيت تشتا كرمات بس دقه غرق تجاري جداله تدنا كي دراوينه و تضارب اخبار حجم كارثه بشكل كلا مباشر داخل كرن اد دوا شرما کو حتى وكينه هاويردوري و خلقي و خداني كسل نپاني نخوياي ودصد لاش هين كس نزانكيا افخالد دوا غرق السر بسكنه باشكاره بيجي وادي ترجي وقتي كوتين فان و بروباغندا سركفتنه و ابي دخازي بخوينا شهيده جرائم قود بن بيش هاتين كرن غرق وان تشتاجينكي او بر برسياره سربا هر سي تشتا باش بريز اگر ام بين سر لدوانا مظلوم عبدي بشتي سيرو جان هات سر هيلي و كنترول كرنا زنداني راقهاند هروها بحثا رزقار كرنا كوباني جي كر بيكو نافي بيشمرگين كردستاني بين زمان ابيك چاوا تشرو بكره تزاني خوها من يعني زاني ام قالك خد خافين ابقى شخصيه من بريده جيبوتيا ايروجي من فيستيا روي مظلوم عبد ددي خويا كان جوهن بتشك حياتي دهيا ان خوين لي دغاري لمظلوم عبد او حميتش جي هي جعيني بنجهنا جعيني مدرسينا دوبو بيانا ودركت دوبو بري دمكي مظلوم عبد بحصا جوان رورش كيركر ودهي تشوفكم غريكي وحاضر ببي ومجد مدح وادك جبو دنگه خو بگی هنا قياده نهيا مركزيه نهيا وچبي مساله مظلوم عبد نكارش كراسه بككي دركبه وبكليا جميل بايق هنجي درجفه ونيرينا ددي گوتنه کی پچوک از به بابت بخود بیجم پشتی رزگار کرنا کوبانه آلدار خلیل الفيديل دو الامارات بي جواتك تشكر اللقاء الشارقه ام كرت تفشون بحكم كي سياسه مدار ما بين او يجي عيني فيجو تنيجوت انه ما رزقار نكر دلك خورتما رابون برسوا ويدان سينم جيرو مشتيبو سينم احمد عبالوا رابو سينم احمد جيرا تعديل كر او تجاري خوامن افبرسكي جلكي كلاسيكيه حق انسان ولده وتشاوا ايرو يجود خازل او يجود بيجن امشر كسن دولتها قومي دخازن كارك استعماريه وكامريكا وكديمقراطي كردستان العراق الشمال انه دولتها كي قومي دخازن وقت يقول او الشر وابكن وواد بين اذا وكان يار لي قالوا كارين 20 مليون كردستان تركيا دا اقناع بكنو بيشمرقما
مانا حتى انه فيديوهات والدستي مدنا الدستي خلكي دانا بيشوازيا واو بشتيغو وغرياين يعني تشقة او بيجن غني رو رشيه جوارا ناي قوتن ومظلوم عبد بالذات مخابن براستي تجاري نكاري دورة انسانكي محايد بليزي او هر دستكي وكا او شيروكا دايرة طباشيري تبيرتا او زاروكا تيدا دستك يه دياوية قوب سستي او ديكي ودستك بخورتي دستي بيكيكيا مظلوم عبدي هروي دستي خورتي دكشيني وتجاري مظلوم عبدي نابي انسانك محايد وذيكش رخنك يم وخورتا جيسر مجلس وطني كردي كو قبول كرن دروجا روج دا قوابي بي وقت بيجي طرفكي جارانتير مخابن نكاري بي جارانتير. بله زور سپاس جبو نویسکار ولید حاج عبدالقادر ایروت میوانی مبولی سربی بابتی گلکی سپاسیاتت کم. جبر نگهدانا آلیم پیوندیدار ج بانگین مالباتین زاروکن رواندی جبوی دیار کرنو و گراندنا زاروکن وانی رواندی بانگو هولین وان مالباتان بردوامن بانگی خواه دگینن هر آلیه کی رخصنن مرووی آلیم پیوندیدار لی حتی انها جرانویسا زاروکن وان ندیاره که ج آلیه چالقوان و نویسکار و روشنبیرن روژاوای کردستان جی اوان جی آلیه خواه دست به حلمت که لدیجی وی دیارده یا مترسیدار کرنه دا خوازا راوستاندنا وی دیارده اید کن. مجارا رواندن و لشکرکرنا زاروکن کردین جر 18 سالی لروژاوای کردستانی لسر دست پکک و باسکن بسر و بویا مجارا روژویج بر بردوامی رواندن زاروکن بچوک لسر دست پکک و بانگو هولین مالباتین وان زاروکن رواندین بردوام جبوی و گراندن زاروکن خواه. جدما کو پیده نافچین کردی لروژاوای کردستانی رژیم اسد ورگرتیه کتیه بین دستلاداری اوی تا روژا ایرو رواندن زاروکن بچوک جالی پکک و باسکن بسر و نهاتی راوستاندن حتی انها به هزاران زاروک رواندنه با ارمان جالشکر کرن آوان تبلی کرن آوان دنوا ریزن شرده کوچرانویسا پرانی آوان زاروکان تا روژا ایرو ندیاره مالباتن وان جید تو آگاهیه که لسر زاروکن خواه نزانن. پشتی بویرا زاروک مغربی ریان یا کل سر استا جهان و دنیای دنگ ودا کارستا زاروکن کردن روژاوای کردستانی نسر دست پکک و باسکن بسر و هاتنا رواندن آنی سرهیلی که مالباتن وان زاروکان جاره کدن داخواز جهمور خصنين مافناسي وين مافين مروفان كرن كو فشار الباكاكي وباسكن بسر وبكن داكو زاروكن وان جبيرن باكاكين شوطينر ورنا رزگار كرن و وگراندن بو مالباتو دبستانن وان كو هر جار مالباتن زاروكن رواندي مطرسي اخواج وي چنديرا نشان ددن كو باكاكي زاروكن وان تبلي ريزن شرچل هندري سوريا بيان جي دروي سوريا بابكن درباري بانگن مالباتن زاروكان بو وگراندنا زاروكن خوين رواندي عزيز شاهين باوي زاروك رواندي بناوي ريدور کوبریا چند ماهان باجار کوبانه سردس پکک هاتیا رواندن هین چارانویسا وی ندیاره داخوازا و گراندنا زاروکی خوکر و گوت امو زاروکن خودنا و بیرکی ده جو آگر دجین پیویسا زاروکن ما جنا و بیرن پککین کوما و زاروکن ما پیک و دیشوتینن ور رزگار کرن گوت جه زاروکن ما دناوا دبستان دیا حمبیزا مالباتن وان نک هلگرتنا چکانه و دناوا ریزن شردیا عزیز شاهین جاره کدن بانگا خونو کرو بانگا خوا گهاند آلیم پیوندیدار لروژاوای کردستان جبوی و گراندنا کره خواری دور جالی خو سعاد خلیل دایکا زاروک رواندی بناوی محمد آزاد حسن کوبریا دو هفتیان لسر دست فاشیستن جوان شورشگر لباجار حسکی هاتبو رواندن کو اوجی حتی نها چارانویسا وی ندیاره اوه چندین جاره بدلکی شوطی و بهوار سعاد محمد بانگا خو دگهینه هر آلیه کی و رخصنین مافی مروان والیم پیوندیدار لروژاوای کردستان به تایبتی مظلوم عبده فرماندار گشی هزین سوریا دموکراتیک جبوی و گراندنا کره خو محمد لهینجی کره وی چارانویساوی ندیاره نبتنه باوی دور و دایکا محمد هولا و گراندنا زاروکن خو دکن بلکوتوای مالباتن زاروکن رواندی بانگان آراسی هر آلیه کی و رخصنین مرووی دکن جبوی دیار کرنا چارانویسا زاروکن خو سرباری لدارخصنا مانگرتنان جعالی مالباتن زاروکن رواندی لروژاوای کردستانی که جعالی فاشیستن جوان شورشگر و ملیسن پیاده و ریگری لوان مانگرتنان تیکرن هولین مالباتان بوش دچن هین البنده و گراندنا زاروکن خونه لسر بردوامی رواندن و لشکرکرنا زاروکن بچوک لروژاوای کردستانی روژا پنجشنبه بوریج مارک ج چالکوان نویسکار اگهانکارن کردن روژاوای کردستانی لسر روپلن خوین تورا جواکیا فیسبوک دست به هلمته که کرن و افکریار ایدان و شرمزار کرن هروها دا خوازا ریگری کرنه لسیاستا پککی درباری رواندن و لشکر کرنا زاروکان لسر دستی پککی کرن دوی درباری دا پاریزر محمد کرعو لسر روپلا خویا فیسبوکی بلاف کر دا خوازا جخلکن روژاوای کردستانی کرکو بتو آوای کی نهیلن پککی زاروکن و بروینن
داخوازا بروانیکرینê di ber zarokan dekir. Herwiha welatbekira ragankarê Kurd jî belav kir û tê de daxwaza rawestandina vê diyardeyê kir. Parêzer û nivîskarê Kurd Hesên Çelebî ew jî ji alî xwe ve got ku revandina zarokan leşkerkirina wan rêbazeke û PKK ji dema damezrandina xwe ta roja îro li ser vê rêbazê dimeşe. PKK faşîstên ciwanên şoreşger, yekîneyên parastina gel û yên jinê û Qesedê û Mêlîsên PYD ji bo cîbcîkirina vê rêbazê bi kar tîne û bi tawaneke dijî mirovahiyê ev diyar de bi nav kir. Çalakvan û mafnasê Kurd Mehmûd Elo jî ji alî xwe ve got li Kurdistana Sûriye PKK biriya baskên bi ser xwe ve ji destpêka vê salê taniha bi dehan zarokên biçûk revandine got piraniya wan zarokan ji nava dibistanên xwe ve hatina revandin bi armanca leşkerkirina wan di nava rêzên Qesedê yan jî bo Qindîlê wernevexwestin. Got jî divê rêxistinên navdewletiyên peywendîdar destwerdanê bikin sînorekî ji vê kiryarê re deynin ji ber ku metirsiyek mezin heye ev zarok bo Qindîl û Şengalê wernevexwestin. Parêzgeha Swêdayê di şeşemîn roja xwenîşandanan de berdewam e. Îro pênşemê xwenîşandan li çend cihên cuda û li meydana Keramêl Parêzgeha Swêdayê derketin tekeskirin ku ew rijdin li ser daxwazên xwe wê berdewam bin di xwenîşandanan de da ku rejîma Esed ji biryara xwe vegere. Têzanîn ku rejîma Esed kerta zîrek ya ku malbatên hejar sûd jê werdgirtin ji 596,000 malbatî kişand û niha bi tenê 32,000 malbat mane. Tên ser bajarê Hesekê, bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê teqîneke xwekujî rûda ziyan bi tenê madî bûn jê dereke xwecehî ragihand doh çarşemê rêkefta nehêsibatê çekdarekî Daişa terorîst li goristana taxa Xwêran li Hesekê xwe teqand. Wê jê derê da zanîn ku di encama wê teqîna xwekujî de ziyanên madî rûdan bê ku ziyanên canî werne tomarkirin. Beriya 20 rojan şanayên Daişa terorîst êrişê zindana Sîna'a li Xwêran kirin di encamê de bi sedan ji çekdarên Daişê reviyan ku jmareyek Daişiyên reviyayî xwe li deverên bin kontrola Qesedê û PYD de veşartine. Rêxistina Tirkiye Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya koça dawiya kesayetiyan niştimanî û Kurdperwer û endamê Komîta Herêmî Hacî Xelîl İbrahîm ragihand. Kurdperwer û endamê Komîta Herêmî ya pedekesê Hacî Xelîl di sala 1975 de tevlî refê Partî Demokratî Kurdistan Sûriya bû da heneseya xwe ya dawiyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir bû. Herwiha di her du rêxistinên bajarê Kobanê û Şamê de jî kar dikir. Xebatkar Hacî Xelîl İbrahîm ji dayîkbûyê bajarê Kobanê sala 1961 e. Îro li bajarê Kobanê bi nexweşiya dil koça xwe ya dawî kir. Biryar e li gundê wî Qeremox bi xakê werespartin. شاندکه نکسی به سروکاتی سعود المله سردان اوفیسا جن و زاروکتیل باجار قامشلو روجاوای کردستانی کرد. به وخوندن که ولی سردخوازا اوفیسا جن و زاروکتی انکسی شاندکه انکسی به سروکاتی سعود المله سروکی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و فیصل یوسف اندامی دسته سروکاتی انکسی سردان اوفیسا یکیتیا جنین کردستان سوریه الباجار قامشلو کرد دوی هفدیتنه ده اما دبویان بحثا جمارهیک مجارین گرنگ لسرقاد سوریه بگشتی و روجاوای کردستانی بتایبتی داوین پیشاتین دانوساندرین کردی کرن هروها دوی هفدیتنه ده لسر داوین پیشاتو پیشوچونین دوری بتایبتی بویا زندان صناعه لحسکی راوستیان داوی ده شاندا دسته سروکاتی انکسی دستخوشی لکارو خبات و چالاکین اوفیسا جن زاروکتی کرد. لگوری رزمندیا ولاتن دموکراتی لجهان سوریه ولات 162 لسر آستا جهانی و 18 دناوا 20 ولاتن عربی داته. لگوری رزمندیا ولاتن دموکراتی لجهان سوریه ولات 162 در رزمندیا جهانی دایه. آستا دموکراتیت لجهان گهشتی خرابترین آستا. جسال 2006 جدما کو یکینا اکومینیست یا لیکولینه رزبندیا دموکراتیت لجهان بلاف دکه سال 2010 خرابترین سال هاتیه تومار کرن
لجیهانê bigiştî rêjeya 45 li ser sedî asta hecîn wata navendî da dijîn û 52 li ser sedî dibin desalatên sîtemkar da dijîn. Herêma Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiyayê di nava 20 welatên herî xerab di rêzbendiya cîhanî da ye. Li gorî raporta Yekîna Ekûmînîst ya Lêkolînê ku sedema paşveçûnê nebûna seqemgiriyê li deverê û ji 20 welatên Erebî 18 welat di nava rejimên sîtemkar dane û rêjeya Sûrî li ser asta welatên Erebî ya 18 ne wata ya dawî ye ji welatên herî dîktator e û li ser asta cîhanê ya 162 ne. Raportê serbar kir ku cihê wan li Brîtanyayê û ew piştbestenê li ser şiroveya zanyariyan dikin. Bi taybet pirsgirêkên ku têne pêşiya demokratiyetê li cîhanê weke şer û pevçûna û peneberiya ku di dema dawî de li cîhanê dirist bûye ji ber xerabûna rewşa xizmetguzariyê û neseqemgiriyê her wiha belavbûna nexweşiya korona bandoreke xwe nerînî mezin hebû. Rêjeya 45.7 ji cîhanê dibin desalatên dîktator da dijîn. Bi tenê rêjeya 6.4 di asta demokratiyetê da bi temamî dijîn. Welatên herî demokratî li jiyanê Nêrwêc, Nîwzilanda, Fînlanda û welatên herî dîktator li ser asta cîhanê Koriya Bakur, Borma û Efganistan e. Welatê Ferensa biryara serrastkirina yasayeke nû derbarî dadgehkirina pêkînerên tawanên cengî li Sûriyê stand. Ji alî xwe ve navenda Sûriya Lêkolînên Yasayî kêfxweşiya xwe ji vê biryara giring re nîşan da. Alatê Ferensa biryarek derbarî serrastkirina yasayek nû derbarî dadgehkirina pêkînerên tawanên cengî li Sûriyê stand. Doh çarşemê rêkefta nehê Sibatê Parlamentoya Ferensa biryara serrastkirina biryarên taybet bê payketin li dû ve tawanbarên di ber encamdana tawanên dijî mirovahiyê li Sûriye û vekirina derî li pêş dadweriya Ferensî ji boî desteserkirin û dadgehkirina pêkînerên tawanên cengî û yên dijî mirovahiyê li Sûriyê da. Di vê derbarê de parêzer û yasanasê Sûrî Enwer el-Bunnî serokê navenda Sûriya taybet bê Lêkolînên Yasayî diriya rûpela xwe ya turacivakiya Facebookê belav kir. Tê de nûçeya serrastkirina yasayên taybet bê dadgehkirina pêkînerên tawanên cengî li Sûriyê ji aliyê Komeleya Niştimaniya Ferensî ango Parlamentoya Ferensî belav kir. El-Bunnî di vê posta xwe de ya ku belav kiriye dibêje. Serrastkirina biryara yasayî ji aliyê Parlamentoya Ferensî hat piştî biryara dadgeha Ferensî di meha çileya borî de ku li gorî biryarê ne ji mafê dadweriya Ferensî ku encamderên tawanên cengî li Sûriyê dadgeh bike ji ber ku yasaya Sûriyê denîne tu kes li ser tawanan werne ceza kirin. Parêzer Enwer el-Bunnî kêfxweşiya xwe ji biryara Ferensî re nîşan da got navenda Sûrî ya Lêkolînên Yasayî pêşwazî bi vê biryara giring ji aliyê Parlamentoya Ferensî kir. Hêvî xwest ku biryarên bi vî rengî li tevaya cîhanê berfirehtir bibe û tawanbar lê dervî xaka Ferensa jî bi heman şêweyî werne sizadan û ev biryar li xwe bigire wekû çawal welatê Almanya tawanbarên cengê û yên dijî mirovahiyê ku tawan derheqê Sûriyan de encam dane têne dadgehkirin. Ameje bûye çendê jî kir û got piştî hewlên berdewam ji aliyê wan ve û ji aliyê jmareyek ji rêxistinên Sûrî, navdewletî û Ferensî û parlamenter û siyasetmedaran karîne bighêjin vê serrastkirina yasayî li Ferensa ji boî dadgehkirina tawanbaran yên ku tawanên dijî mirovahiyê li Sûriyê encam dane. Di dawiyê de spasiya tevaya alî, rêxistin û kesayetiyên siyasî kir. Belê temaşevanên birêzê vê kem digihêjin daya nûçeyên xwe birêv dawî hatinê careke din ser nûçeyan dîkirawe dibînin. Piştî 5 rojan ji bin çavkirinê li ser destên Melîsên Peyedê doh rojnamevan Bawer Mele Ehmed serbest hat berdan. Lêhînê çaranivîsa peyamnêrê Arkê Sabrî Fexî nediyar e. Li Hesekê teqîneke xwekujî rû da. Tirkiye jî ji aliyê xwe ve gundewarê dirbêsiyê armac kir û ziyan hene. 10 sal bi ser şehîdbûna Diktor Şêrzad Elî re derbas dibin. Xwenîşandanên bajarê Swêda di roja xwe ya şeşem de berdewam e. Kariya tîma Arkê geşta nûçeyan ji we re hate pêşkêşkirin ta bûlteneke din bimînin xêr û xweşiyê de her şad bin.